Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pola di kelompok kaluku. Wasengengi kelompokku kaluku nasaba iro kalukue make guna manang. Buana layan re si bawa ya kak buah minyak. Waina makanja inung giala pak bura. Kak darona lai pake matunu bale. Uparnui ya roasena kelompokku kaluku nasaba maelok ka kelompokku make guna manang ritawe. Aksara lontara ia naritu aksara lai pake mak bicara ri masyarakat ogi Mangkasara e. Aksara iyewe ya sengi lontara nasaba ri Sulawesi Selatan aju lontara tua mawija. Ia naritu daunna malomo riala. Riwet tudek napa runtuk karatasa e ri masyarakat ogi Mangkasara e. Riolo daung aju lontara rai pake maroke aksara lontara lontara e nania maega aki guna lainnya. Aksara lontara e bunga-bunga na ripai sengengi poleri Syah Bandar rea senge dayang pamatte. Nainapa huruf lontara ero tapindra ya senna macaji hurupu sulapa epa bokong nasaba tapana masula sulapa epa papada bokong. Huruf lontara e poleri filosofina sulapa epa wala suci. Sulapa epa ia naritu ani malilindrung na putepa ugi mangkasa torioloe putandrai ngai ripancajinna rupa tau ia naritu api wae angin tanah pole to bateta muki i huruf lontara e repa mulai pole riawa lain apa mendrekna tapana mompak nama nipit batuang tingeri ela ia naritu makadai atuonga hewan ngepa para luwe usaha pengorbanan nania elau doang amasangin nanging wetingi ripa pole si bawa lau ia naritu ripa mulai pole riawa nainapa mendrek pole ri anu bacue lauti atau malapoe nainapa batuang huruf lontara maumpak nama nipi batuanna